Dangubić da šutira i pogađa! Marko Gudurić! Pogledajte odakle je šutnuo Gudurić. Kepić, 35-22. Još vrlo malo vremena pokušava Marcus Williams. Marcus Williams pogađa sa skoro pola terena. Crvena zvezda, ovo igra 1-1, preterao je Lazić ovo, iskusno odigrao, ima vremena za Mitrovića. Ajmo to, još jedno, za pola. Hoće do lopte, Mitrović naravno, pošto je neverovatno koliko se dobro snalazi Williams, Blažić i sam za izjednačenje. Jaka Blažić! Naleteo na Boronova, morat će da šutira Dangubić. Preko ruke, vrlo težak šut i pogoda! Trojka Nemanje Dangubića! Nije pogodio Trey Tompkins za 3 poena, Quincy Miller ne okleva i još jedna trojka! Rafalna paljba Quincyja Millera koja je raspalila dvoranu Pionir za plus 10 Crvene zvezde. Sekunde su ostale, Jenkins pogađa trojku! Gudurić, njemu ide loptu u ruke. Gudurić za 3 poena. Ostavu! Kako trojka Marka Gudurića! 9 desetinki do kraja. Crvena zvezda vodi, Veličković, Kakva pobjeda Crvene zvezde! Marko Gudurić, heroj, koji put ove sezone? sa 9 metara od tablo, 87-86, pobjeda Crvene zvezde. Još jednom Gudurić Pogledajte preko ovo. Marinkovića, 2 metra od linije od tablo za pobjedu.